Nyaka sani jadeko osetonge magi kama moko malo 280 orwake ute thieth mopogore kaluwore kod masira mar mach manyo muocho otieno manyoro e kar dak ma Embakasi. Kaunti ma Nairobi olando thieth maonge chudo ne joma ohinyore e masirano ka migawo mar thieth kwayo kony mapiyo mar remo ne joma medo yudo thieth. Joyce Oduor nolimo osiptendego kendo miyowa mathoth. E od thieth mama Malusi Kibaki, jogo mane oyudore masira mar mach mane omuocho otieno manyoro nigi rem kaluwore kod adhola makoro gidong godo tok mach wang'ogi. Gilero gino mane otimore e iyo otieno. Sasa jana tulisikia nduru, hata nilikuwa nimelala, kasikia nduru kutoka nje hivi tu, tukaona moto pande ile likiwa juu zaidi. Kukimbia pande hii tukaangalia ni nini ndio tutoe vyombo vyetu. Nikasikia moto ngasi. Kuangalia mbele hivi niliona giza, moto hivi. Kasikia murango pa amuka kuna chomeka. Mimi nikafikiria ni ile tu kuchomeka kwa kawaida, hizi manyumba tu zinachomeka. Gazi kila mtu anapiga nduru hapo nje. Kabeba mtoto wangu tukakimbia kwenda nje. Kutoka nje, mimi mbroti yangu mahali iko karibu na kampuni. Simepakana hivi. Sasa moto ilianzia ile side nyingine. Kuangalia kule mbele. Moto kubwa. Halafu mitungi inalibuka tu, naona ile sinaenda juu inarudi. Na ni moto. Masira makamano podio weyo gigibuok ka thoth gino wang e kinde mane gitemo ringo mondo gires ngimagi kod mago mag nyithindgi. Sasa wakati ile moto ilianguka hivi, tulikimbia hivi. Unajua tunakimbia hivi na moto liko nyuma. Sasa hii waona kuchomeka huku, tulikuwa tunajizuia hapa hivi. Sasa unashika kichwa hivi, manake moto hapa ndio ilikuwa mingi sana. Si waona hapa hata nilichomeka hapa hivi. Na hapa kwa nini mgongo, manake moto ilikuwa inatufuata. Sasa tukiwa tunakimbia, tukiwa tumesimama kando ya barabara tuone nini inaendelea huko, hiyo nini kakuja, hiyo flame ikakuja ikatuchoma hapo kwa barabara. Tulikuwa tumeanguka chini na watoto. Kugeuka hivi nikasikia hapa nyuma kama moto. Nafanya hivi nasikia moto imenishika. Sasa nikaanza kukimbia. Sasa zile tunakimbia nikitafuta kijana yangu. Sasa zile tunakimbia tukaangukiana watu karibu 5. Kumbe moto ilikuwa juu inapita. Sasa inatuchoma tukikimbia. Jotugo wacho ni gisedak kanyo kuom higni mathoth ka gikia ni kambi mar gas nitiere alworano. Mimi sasa kusema kweli hata sijuangi kama hapo kuna kampuni. Mimi naonanga roli ya tanki inasimama anga hapo. Najua tu ni zile zinakuja kurara hapo, kesho zinaenda kazi. Sasa leo ndio nilikuja kugundua kumbe hapo ndani kuna maroli za matanki na ni gasi inahusu hapo. Kosi tuko karibu na estate inaitwa Skyline. Kata kamano, sani koro gikwano lal maduong' mar mwandu mowang' e masirano. Nikaingia kwa nyumba. Kwenda kwa nyumba napata kila kitu. Ilipiwa. Sina chochote, si simu, si nini, kila kitu yote. Swali, si kuungwa. Ya sanju ilikuwa ngorofa, chini ni mawe, juu ni mabati. Ukisa mabati zote sirisha kabisa. Kaluwore kod jatend od thieth mama Malusi, gisethiedho ji mathoth mane okel e od thieth kanyo, ka jotuo moko mane nigi atamalo mamalo mar wang' notere od thieth ma Kenyatta National Hospital kod Kenyatta University Teaching and Referral Hospital. Kuanzia jana usiku tumepokea wagonjwa 169 ambao wote tumewatibu hapa. Tumerifaa wagonjwa 24, 7 tumewapeleka Kenyatta National Hospital na 17 tumewapeleka Kenyatta University Teaching and Referral Hospital. Hatujakuwa na mkasa wa kifo chochote hapa Mama Lucy hospitali. Wagonjwa wote ambao wamekuja hapa tumewatibu na tukawarejesha nyumbani salama. Bende olero ni gavana ma Nairobi okautinga mar thieth michiwo ne jogo mane masirano juko. Bili zote za wale wajanga wa moto zote zimeviwa na gavana Sakaja. So kwa wale wote ambao watakuja leo na watahitaji kuhudumiwa kwa mkasa wa moto peke yake, naomba nieleweke vizuri kwamba kwa wale ambao wa mkasa wa moto bili zote zimeweviwa na gavana Sakaja. Kata obedo ni jotuogo okony mapiyo e kinde mane gichopo od thieth mama Malusi,
Giywak ni yedhe magidok go pacho emaonge. Tuliambiwa tuende kununua madawa. Na dawa peke yake ukiangalia ni bei kali na saa hii hakuna pesa. Jalup Jatend Piny Kenya Rigathi Gachagua nolimo joma noyudo hinyruok e osiptende mopogore ka nyaka sani ji 280 medo yudo thieth e osiptende mopogore. Kenyatta National Hospital nitiere jotuo 43, Kenyatta University Teaching and Referral Hospital jotuo 17, od thieth ma Mama Lucy jotuo 169, od thieth ma Modern Komarok jotuo 18, od thieth ma Garrison jotuo 21, od thieth ma Metropolitan jotuo 8, od thieth ma Nairobi West bende jotuo 8, od thieth ma Radiant jotuo 2, od thieth ma AAR jotuo 3, kaachiel kod od thieth ma Nairobi jotuo 4. Kata doko ni gin gi rem kod adhola mabiro kawo ndalo mathoth kapok ochango, gikwayo kony mondo gidoge ngimagi mapile ka pile. Serikali tu itusikie na wewe visasi watusikie. Tumechomekewa ili ya ukweli. Hatuna mbele, hatuna nyuma. Uniform zao sichomeka zote. Sasa ile kitu tunaweza kuomba tu atusaidie. Mimi ni dereva lakini saa hizi vile niko itakuwa ngumu mpaka nipone. Hali yangu ya baadaye itakuwa ngumu mpaka nipone. Itakuwa ngumu manake familia wanategemea. Nategemewa shule, kulala na kulipa nyumba. Ni machugumu mingi. E seche makoro jotuogi medo bedo thieth kae ka girito mor mondo mi gichangi, gintiere kod luoro ni onge kama gibiro doke kalure ne gineno ka mwandu gi duto wang' e masira mar mach. Kata kamano gikwayo jogo machunygi olendo mar mondo mi owuog oko okonygi. Joyce Odur, Ramogi TV, kowuok e od thieth maduong' mar Kenyatta. Erokamano ahinya.